Hidam tang chiti ni phai Chris Keparni Phuloni constituency along KSA pen hamphang song chelangsi PGR VGR long le along aronri pen kidu kiche kibia so tumaphan tharli vek nangji pura Phuloni hemrong rangadung tovar pialong kache song sai kide Hidam tang pinang por pen karbing lalu PGR VGR puthak ing ton tipin pen kache song sai kideng song si Phuloni along sitami kache song sai deng pondo Hidam tang por hut karbing Thomas council tum alam chak kachi pipon bomalama bangke lam chak jongjong chimandera joksi pini puthot chisong pon thulo pusi kachi song hut ningje ponenti Karbing Thomas council hut bangso dimalong ke thardi ponji polama bangke ralphan kachong thuya lamchot athela tumke kiche ke bia so tumaphan kirai kom donjia phan abangke Guwahati high court phan manpi bonta methang karbia khe tumaphan kachirai kom ja phan abangke Guwahati High Court phan man pipe pusi angtong tipen ningje pong Lapen Guwahati High Court phan amman ki pi polam da parlen parlo keche ke be phan ki rai dunji phan polotang de Guwahati High Court phan da amman pi ji sita methang akar bi phan ki rai kom je phan ke Guwahati High Court phan da amman pipe konalo polotang da nilipang bar dam po sarthe phangcho ke hai ha phelang pi Don Bosco School Keromia dunga long le chiring ko si do chiring ko re si long le long Guwahati High Court bang apulo Karbiang long autonomous council hello appellate authority lo aja kong ke nai lo alang li tum le long le tak pang sai nang pulo sita sarthe phangchu ningkan thongkep lekai lo piniar nian ta along le chelong le nang Guwahati High Court an order pija ra pita a court arkan pet sita emit hang KC phana bangke rai re sita ha bangke chege be phan ke rai kom je phana bangke Guwahati High Court aman piji afon se kena pardon thagi lasi Guwahati High Court phan non tini pathedam lok bangala ke lam tubai bohet ni lipuet lo stay order pu bangke rat det ta chidi nei lake don ing koi ra hingi vet ke lam tubai ka do be phan le stay order ki pi kali lasi pini ke alang litum Guwahati High Court alam pathe lok si pini bangke abinong et bangke eviction ke claim hai he ke claim tek the la helo ahok ber lam la sinona por karbia khe tumta do joy jai nang nilo kache songalong anso se kache todun thunang jia porlo bangso kache songalong bangke khe dhorom lapen ratcharia songalam abangke pathe nang nilo non jongsi tharliun ipulote anpar ke tharliun ilu puta kache songhut ningje ponthu VGR along le long jasemet da chili along le da napona dangit itu lapena part ame la da suri cap le kai mohong kiche ke be aron de pen ke do tum da ko tipo jasemet langdam lu pulotang te da Bukli Arab aphanjong si langdam bong lu pulotang te da bang ke la ke marginalized politically economically ne itu tum kijo na so na hin kan gereng dia aba sai hin kan langdam posida ka dake kapap hidun no laben rachare hin kan langdam posida ka bangke kapap hidun no jakong masida ka bedet no la son sida thek long do non la bangso apijiara long lear lo pensi pet han bangang hoi ki un tum dak nan si akechi ke tum sidang tum ke ong lo la ben non business a hin be habe pare langdam posita non bangela taxi ching thuru bodu la so PGR lo si asi Karbiang long angkang pi phan langdam lu purutang de dak isi aken sara ke so son sidak ke is kondo pok PGR lam ke piningan ingkan le ke klang bong pokoli la so phang ben kaning ri dopilo PGR long le long pen kiche ki be tum han thani nang ko pura so kaning ri dopilo non ki boma MSc Pawan Kumar tame dakten ba sitame hur na ke chot do bangge piningan ingkan ko patla sita kaning ri ka jodi lasira pon aningkan phi isi Karbi tum ko pilma puji la ke si ko pai ki mi ma ka lang nu dong puji ma sita hang achik lo bangala ke hur bang si so hur na ke chu ko son lo ilitum Karbilo charli asong along klembang foto maring so dakan si hur chu asin nge phong da ningji lo ilituma ka che song ilituma ningki pungke ko matne aprandam de tik e ko matne ring so se tik
วันนี้เมฆแรงนู้นโนแรงนู้นเป็นกุปีเนี่ยลำที่ลำพองกลางเพลิดพิกก็บางอย่างกุศลชิดitu mah long le bang na cerai pi dia lo jo pu pen lai me hini thek lor tai ning kang thek bang ave ning pung thek bang ave พูลนี่เป็นเดือนชนะลงปีการบิงลงไลฟ์